Pretty ko yung mag-facilitate. Oh, ikaw mag-facilitate. Ano mo yan eh? Facebook Please, mo yan eh. kindly send stars. Try nga nito, Pete. Wait, wala pa nanonood. Ba, yung bagal naman Manonood na pa, may one. Anong tigod? You have one viewer. Sa ano lang yun, Shein? 5. Kala ko nasira. 7. Kanina. How about you, Kim? What's happening? Hi, Opet. Hello, guys. Hello, Pit's fans. Anong tawag sa fans mo? Only fans. Pit fans. Pit. Hiya, Chang! Alam mo ba, may sa akin fan mo. Nagpo-follow sa akin. Lagi nagre-react doon. Wala akong internet yata. Lagi nagdodraw ng face mo. Mag-hi naman din tayo sa ano ni... Wala pa nanonood. Hi, JR. Shoutout. Kaganda Shout naman out. po. Salamat naman po ha. Hello. Papakilala ko pala sila sa inyo. Ito si Kim. Wala nang galawan. Walang galawan. Ito si Hana. This is Kate. And Mika. Thank you, Jo. May nag-send us. Uy, 50 stars! may pang-inom na kami. Shit! You have 338 and it's... Angel Santos, shoutout. Ate Jem, shoutout. Hi, Hello. girls. Hello po. Dito Hello. po kami ngayon sa sa Lakawan. Lakawon. Dito sa Bacolod. Bacolod. Oo. Negros. Oh, Negros. Hi, Axel, shoutout. Wow, buhay na buhay ah. Pa-shout. Oo nga. Buhay na buhay talaga. Galaw-galaw na akong internet eh. Lost connection. Ano bang ano mo? Mag-wifi ka. Ay, may wifi. Oo nga. May wifi ako eh. Ayan. Pa-wifi. Hi, Jay Lianza, shoutout. Thank you, Hindi siya Joben. napipindot. Parang feel ko hinihintay na nila Ano tayo. tayo na-interact? Hindi, bumili sila ng... Dito kami sa Lakawan. Pakita ko lang yung view. I go there. Dang. Shout out po. Sabi ni Francis. Saan yung wife? Shoutout ka. Francis. Shoutout ka. Ikaw na. Kaya mo na yung Kate. Go, Kate. Diba nabasa ko? Ay, lugar na. Piyaya. Piyaya pa sa lubong. Sige. Kad. Napoleones also. Piyaya ba yung Piyaya. mga Famous delicacies? sa Famous. Bacolod. Ano? Way Nakita back ka daw niya. 2019, nakita ko sa SM Tungko. Ah. Si Pete. Ayun lang. Wow. Shout out. Shower out. Pamain. You got one. Mind blue. Pamain green. Ito po. 50 pesos lang po. Mine lang po. Hi, Herson. Hi. Happy birthday. Happy birthday. Akin. May grado. What's your grade, Kate? Pawash out. 200. Pawash out. Paano wash? Ilang ano? 600. Ang gaganda daw sabi ni 600 Tito. Pamilya ko po sa... Shout out po sa mom ko. Ano na lugar? Shout out. Pit my love. Wow! Wow! Hi, Sana all. Herson. Wow. Shoutout niyo si Timothy. Uy, Uy, Grabe, Timothy! Timothy. Thank you for sending Thank stars. Thank you. May pang ano na May kami. pang walwal na kami. May pang extend. Hi, Linlin. Shoutout. 5 angels. Angles. Taray. Angles. Iba-ibang angulo yun. Angels. Ay, may nanonood kiki mo. Dalawa. Oh, you got two. Hello. Niko ni. Feel ko hindi lumalabas sa sa feed yung video. FYP? Oo, sa FYP na. Talaga shadow ban ako. Para ba Good ma-fix yan? morning. Oy, Ilonggo naman. Uy, you're going- Ilonggo ka na. You're going 1K na. Mag-ilonggo ka. Sample. Ilonggo. Sabi Batiin mo, mo hello lang. sa inyo talaga. Hello sa inyo tanan. Mayong ugto. Hi, Romary. Miss you. Mayong ugto. Maayong It means ugto. good morning. I don't know. Good afternoon. How do you say good morning? May po sa naka-white. Sabi Oh, nila. may may nag-send nag-send sa oh. akin. Thank you. Thank you. Biyakugan. Thank you, Biyakugan. Shoutout Oy, yung mga- Dex. Sira ulo. Nung Abel. Ayun o. Nanonood sila. Well, I'm going to die. Wag naman. Wag. Wag ganon. Mine po sa naka-white. Mine po sa Eto, Nantatagdan Yours si Dang. po. Char. Si Dang nanonood. Ayan si Boys Dang. pa, ma. Kawayan City, Isabela. Saan yan? Ah, dito din. Oo. Next sa town nila doon. Next town.
After hinigaran. Lubaw. Lubaw, Pampanga. Thank you, Biyakugan. Biyakugan. Nagising pangalan? agad ako, sabi niya. Tutulog ka ba? Mayong ugto pod. Ano meaning nun? Name na mo, naka-shade na black. Micah Jem Avila yung naka-black. Hi guys, papakilala ko si Micah yung naka-black. Na shades, tapos si Hana. Montana. Hana Aguinaldo. Tapos si Francine. Pero you can call her Pete. Tapos si Kate. Hello. Tapos Akala ako. ko si Andrea. Si Kim. Parang gusto ko ng ice cream. May ice cream sila dito. Dun sa lola ni Don, may bell siya. May bell. Rocky Road. Mimi! I'm gonna tell Mimi. Rocky Road. Sakit ah. Mimi, you have cookies and cream. Ano? Akala ko si dude. Andrea. Ay, Oh! nagsasalit ka ng ano, fire. Thank you, Biyakugan. Uy, si Jay. Thank you, Apat Jay lang Francis. Francis. Sila ng fire. Wow. Ha? Thank you. Oh, thank you for 75 stars. Francine is Kagwapa, fire. sabi ni Jer. Thank ano you. ba? Ayan na sila! Speaking of. Guys, come here, dali! Wag mo papakita mo. Nababawasan niyo. Bingi, wag mo. Wag na pa. Diyan lang kayo. Stay there. Diyan lang daw kayo. Pag nagpakita ka na yun, Hi, Gabriel. Yun na nga sinabi ni Yun yung sinabi ni Kim. Hindi mo sinabi. Nagbubulong. Thank you again for sending fire, Biyakugan. Thanks. Mine ko yung naka-block daw, sabi ni Trista. Sino naka-block? Si Hana. Mine na po. 100 Yours stars. na. 100 stars. 100, make it 500 stars. Or 1K stars. Uy, sino yung nag-send? Sino yan? Naging ano na ako, 270. Ano mean? Oh, nice. Si Jay. Watching from Bataan. Oh, Ay, si 100 Alden. stars. Who was Thank that? you, Alden. Thank you, Alden. Thank you so much. Richard. Alden Richard. Watching from Bataan. Say hi to Engineer John Mel. Hi, Engineer John Mel. Pakita ako ng dede, pre! Wait, sabi niya wala ba pwedeng ma-mine? Si Hana. No. Mine, Hana. Mine, Pete. Grabe. Oh my God! Oh my God! Alden, thank you so much. Thank you for sending stars. Thank you, Alden. Thank you. Utangin na mo, John Mark! Utangin na mo! Binubuli ka? Utangin na mo, John Mark! Pangit ka, pangit! Hi, Darwin. Darwin, thank you so much. Thank you. Sino pa? Meron pa. Thank you, Kaer-yan. Kaer-yan. Kaer, Kaer. Hi, Gusto ko Kaer. yung nasa Thank you. gitna. Mine, Pete. For 200 Gigi stars. For 1,000 stars. Kidding. Kamukha niya si Andrea. Brillantes. Nawawala talaga yung connection ng sa akin. I think I know someone's what. Nagko-compute. Hana ice My bad. cream daw. Hana ice Sabi ni cream. Fad. Ano? Hana ice I want ice cream nga. Sabi ni Fadi. Hi, Fadi. Alden, Thank you so much. Nakikita Huy, nag-send ulit siya ng 100. Grabe si... Daryl, thank you so much for sending stars. May pambili na tayo ng ice cream. Oh my God. May pambili na kami ng ice cream. May pambili na kami Keep on ng sending beer. us stars, guys. Please, may pambili kami ng ice cream. Thank you so much for sending stars. Ano yun? Magkano? I don't... Ito na nagko-compute. Magkano? Oh my God, may nagsend na naman. Oh my God, Alden again! 900 na. Thank you! Alden! Thank you, Alden Sarmiento. Alden. Thank you. Wala! Pandi! Ayaw patalo! Hoy, ano yan? Tayo dito, be. Oh my God! Oh my God! Who's that? Sino may nagsend ng gano'n? Sino yun? Sino nag-send? Gabo. Oh, may nung naka-blue. Sino yung naka-blue? Kim. Mind Kim. Guys, watch naman kayo ng TikTok namin sa Alden live. again. Thank you so much. Thank you. Guys, watch kayo ng live namin sa sent TikTok. 1,000 Feel namin shadow ban kami. Follow nyo siya sa TikTok. Kim_Teng. Yeah. Thank you, Ben. Thank you. Sino pa? 2-5? Idol P. Hi, CJ.
Hi, Lucky Charm. Love you. Love you too. Hi, Lucky Charm. Ay, grabe si Ivan, no? Ivan, Tuloy thank you! talaga. Sino si Ivan? Weh, wag mong i-mention si Bildex. Ivan Tolentino, thank you. Ano ba yan ang kuripot mo, Bildex? Make it 500. Thank you, Anthony. Thank you, Anthony. Ay, Oh my God. Road to 5K stars. Hi, Kino. Thank you for sending 100 stars. ay, pinakaganda yung nasa right daw. Oh. Be, ikaw na mag-live. Are you sure? Laro na ML. Sige, pagbalik ko. Hi, Welben. Shoutout. Eksena si Kuya. Sino si Kuya? Who's kuya? Ay, si Du... Uy, tomboy po yun. Hindi yun. Ano, di ba tomboy siya? Hindi po Ay, siya, bong. kuya. She's a girl. Guys, send kayo stars so we can buy ice cream. Pambili kami ng ice cream. Till tomorrow. Ay, magpa-milk tea ka talaga. Sinasabi ko sa'yo, Bit. Saan ba yung milk tea dito? Ah, shit! Magpapa-milk tea nga siya. Gusto ko milk tea. Hi, Kopyaw. Tokyo. Ivan, thank you! Thank you, Kanina pa siya nagsasend ng story. Kaya Yeah, nga even eh. Alden. Thank you, Taga-saan ka, Ivan? Yeah, taga-saan kayo? Kasi sino yung may pinakamalaking send ng stars? Namiss Isasama ko yan, namin sa live video. Pwede yun, di ba? Hala, baka low ba? Mag-hi, hello lang. Ay, hindi. Hindi yan. Yung pwede mag-up. So, sabi ko yun. Pizza na mapansin. Hi Sorry po! naman. Akala ko meron dito. Jeannie, shoutout. Ay, hindi. Ganito na lang. Kasi sino yung pinakamaraming send ng stars? Ano? Mag-video greet ka sa ano? Sige. Ay, Tayong lahat, tayong lahat. Sige, mag-video Sige. greet kami. May video. Famous kasi to eh. Oh my God, thank you, Alden. Thank you, Alden. Hi, From Las Alden. Vegas. From Las Vegas, si Alden. From Las Vegas. Alden. Oh my God, hi. Kanina pa yun. Giselle, thank you for sending 75 Kit stars. doon ang nasa likod mo, Miss Hana. Kilala na si Hana. Oh my God! Miss Pete, pakilala mo kami. Pakilala mo daw sila. Sino? Sino? Wala. Malakas sa film. Nung vlog. Talaga. Ano daw, malakas appeal nung... Guys, Sana all may kinig ako. appeal. Mali ata shades sa suit ko. Mali. Mali shades natin. Dito ka kasi. Baka dito mo naka-black na nakikita. shades, not naka-black na swimsuit. Naka-black daw. Baka shades. O, ikaw naka-shades ka. Damit. Be, Ano daw? What else? 7 Ano Be, Be, ano mo ba? Scroll mo ba? Ivan, thank you! Oh my God, Ivan, Tugay na thank you. tayo. Thank you. George, thank you for Hi, sending George. Thank you, 75 George. stars. Thank Timothy you, also, oh my God, he sent 150 stars. From gaano siya? Timothy, thank you so much. 150. Thank you, Timothy. Thank you! Gusto ko yung nag-aabang tayo nagsisend ng stars. Mukhang pera. Pumapatol ba Pineperahan kayo na. sa walang pera at walang work? Hindi po kasi we want stability. Miss Universe. We want someone who's financially stable. Because, you know, practically speaking, we all have our own bills to pay. Diba? Sorry na. Pero nangingi kami ng pera. Yeah, pero nangingi kami ng, di ba? Hi, Harold. Ang tahimik dong nang nasa likod daw. Oh Si guys, kayo naman daw Hindi, mag-talk. nanonood lang kami. Go Kate, kaya mo na yan Kate. Kate and Micah. Ay, Take it away Kate. take it away. Take it Dapat away. walang shade yung mga, ang init eh. Yeah. Masakit sa Masakit mata. sa mata. Masakit sa eyes. Masakit sa contact lens. Because it's really bright in here. Nakapunta na ba kayo dito? Ang ganda dito, guys. Nag-aya. Super. Nag-aya, no? Super. Meron ba manlilibre dyan? I-notify. Ganun nga yung goal eh. Support lang eh. Support lang kami. Notified. Support lang. Dude, magpo 4K na yung stars ni Pit. Oh, I'm just kidding. I'm just kidding, guys.
Pati yung nakasuot ng blue. Ano na to? May 2-3 na tayo. Saan? 2-3. Sino si Kate? Ito si Kate. Ah, okay. Hello. Ito si Hello. Mika. Hello, John. Guys, pambili ng milk tea Hello, to, John guys. Gabon. Treat daw ni Pet because may star siya. Hi, Bon. Hi, Bon. Hi, Jake. Grabe si Alden. Alden. Thank you so much. Ano natin siya, i-greet natin siya mamaya. Yung hindi sige. naka-sunglass, ang cute daw. Si Micah po. Maika po. Sa likod. Sa likod, be. Si Alden. Thank you, Alden from Las Vegas. Kailan kaya ako mapapansin? Hello, Jaime Jamie or Garcia. Jaime Garcia. Pa-add to heart at boyish ba yung nasa likod niyo na walang shades? Hindi. Hindi. No. She's our baby girl. Cute siya. Cute. Alam mo na kung paano mag-end to. Timothy! Oh my God! Oh, alam niyo na kasi yung shout out. Timothy. Hindi, pero may pinakamalaking Panalo, send pa girl. rin si Alden. Eh, di Hi, dalawa Micah! sila. Dalawa na. Hi, Mika. Hi daw. Uy, Mike, mag-hi ka naman. Hi, mag-hi ka. Hi daw eh. Kala nila boyish ka daw. Magpa-beer naman kayo. Hi. Later. Hi, Micah. Ang daming fans ni Micah, Uy, guys. On the way. Hi, Micah. Alam ko na On yun. the way to Lakawon. See you! May See you when I nag-comment. see you. Hoy, magdamit nga kayo. Nasa beach kami. Be naman, huwag ka mag-sweater. Biwag. Ito naman. Napapakita ko po yung views sa inyo. Papansin natin yung mga nasa TikTok. Okay, go. Ayan, nasa Lakawan kami, kaya kami nakaganito. Kasi naman, syempre, Saan? bathing suit, nasa beach. You guys are so... Hoy, si Timothy! Oh! 1,010 stars! Grabe. Oh my God! Thank you, Timothy! Thank you, Timothy. Hindi! Ano, sabi niya, akala ko nasa inyo, hindi, nasa beach kami. Yeah, we're gonna do... Sabi namin kasi dapat kanina magti-TikTok kami, kaso na-board kami, sabi namin mag-live na lang appeal kami. ng Di tahimik. pa nga tayo tapos mag- Micah, you're... Actually, hindi pa kami tapos mag-TikTok. Ginagawa namin yung Para-paro, G. ginagawa namin yung paro-paro G. Joshua, thank you for sending stars. Mika, ingat ka thank you. dyan. Kahit ka lang. Pwede ko ba i-follow si Mika? Oh my God. Char. Ano, hindi ko, wala ko kasi mabasa. Pwede ka daw ba i-follow? Hoy, Beth. Oh my God! Uy, grabe. Road to 5K. Uy, seryoso. Hi, Ayan. Shout out. Ano, be, magkakatotoo yung ganun mo, be. Mark John Villegas. Hi. Guys, road to 5K. Magparo-paro G na lang. Baba! Huwag niyo libre yung tomato. Sidang daw, wag natin Hindi namin nililip. Wait lang. Hi, Jancy. Hi, Jensen. Ang ganda nyo lahat, Hindi ka lalo na si nagla-live. Pete. Ang ganda siya talaga. Of course. Mika, keep smiling. Ano daw, ano daw? Mike Keep smiling. Cute ni Mek, no? Magdamit nga kayo. Nasa beach kami. Hindi iba to, kay Pete to. Nasa beach kami. What? Ano daw? Nagtitripan tayo ni Dawn. Hindi, nagbabasa sila ng comment. Ay, mga. Sabi niya, ba't, Mika, wag ba't sa natin kanila yan sa nag-hi iba. kayo? Mika, may Uy, Kasi, kasi ano, Madami nagmamind kay Mika, guys. kasi nagla-live din kami sa Facebook, tapos nagsisend Go sila na, ng go for star. it, Micah. Sinabay lang namin i-live yun sa TikTok. Kasi dapat magpaparo-paro-G kami, kaso sabi namin, tinamad na kami, kasi hindi namin makuha paano gawin. Thank you, So, nag-live na lang kami. Thank you, JR. Watch lang kayo, guys. Paro-paro G Ano daw naman, paro tayo. Sige, Swimming na game. kayo. Ganun lang. Wala tayong tugtog. Ano, tayo na lang kakanta. Nangarol. Si Hana sasayaw dali. I know. Sayaw. Hindi nila nakikita si Hana. Dapat tatailayo eh. Dapat at Wala least na tayo para mag-watch kita if I tayo dance. lahat. Cedrico, shout out. Paro-paro G. Gusto ko yung lahat sila. Wala tayong tugtog eh. Si Uy, Tommy si ba yan? Cedric, sarap mo pa. Alam ko. Cedric Palaban. Hi, Kamas. Mahal mo na. Ay, mahal mo agad. Hasta you know, hello.
Ang hot ni Pete. Super hot yan. Malalobat na si Pete. She's our baby girl. Okay na daw. Type kita. Ang dami may bet kay Mika. Sige. Meg for the win! Sige daw, sige. Meg for the win! Sige. Gigantes ka doon yung Oy, nasa right daw pamay ni pamay daw si Hana. Hana, grabe. Oh my God! Alden, thank you so Thank much. you! Sila parang nag-ano sila, no? IG mo daw. Mamaya. I-video greet ka na lang niya. Baka malubat ka. Yeah mo siya. Mamamatay lang siya mag-isa. Hindi ka, alis na yun. Yeah. Okay na yun. Kota na. Kota na. Nagbulungan. Minakstab namin Thank kayo. you po sa lahat ng nag-send ng stars. Thank you. Yeah, Thank you, so Bia much. Kugan, for sending fires. And for sending stickers on TikTok, thank you so Thank you. much. Thank you. Hot mo daw, Pete. Hi ka daw sa kanya. Si Bia Hi, Kugan. Biakugan. Shout out Jonathan. Pa-shout out. Hi, Israel. Ano daw? Saya yung pag-send ko ng 50 stars. Hello? Hello. Jensen Jensen Cabado, hello. Kanina. Hindi I namin swear. nakita. I saw that. Huwag ka na magtampo. Huwag ka na Sorry magsabi na. Nunuyo. Sorry na. Hi, Joshua! Thank you for sending 50 Joshua. stars. Thank you, Joshua. Thank you, Joshua. Thank you. Ba't may nag-alphabet? Shout out po. Sino yun? RG. Tristan. Bye-bye. Bye-bye, I love you. Bye agad. Kidding. Timothy! Thank you, Grabe Timothy. si Timothy. Kanina pa siya nagmusend. Thank you! Ay, ang cute ko. Cute ka nga. Sana all cute. Hi, ang cute ko. Alden again, thank you! Wala. Kahit My magalit God, ako, kahit ako Ang manunuyo. manunuyo. Magalit ka, be. Magalit ka! Magalit ka! Sinong yung pinibibigay? Kalbo, pag uwi ko, NFT. Mababait tao dyan. Junjun, taga dito ka? Ah, si Junjun. Hoy! Uy! Ba't may TV? Bakit nagsagot TV? Naliglig yung Nag-send ng sarili. Self-love. Self-love. Oo. Yung admin. Self-love. So, siya yung admin. Pwede pala yun. Shoutout Anthony. Shout out. Uy, kota na. Ryan, wala akong computer dito eh. Love you, babe. Yung makakalaro. Mahal agad. Good morning, Kanina, Bex di ba, ma- Rio, di ka? Mga batang dilag. Hindi na po kami bata. Paro-paro G. Paro-paro G. Paro-paro talaga nila eh. Oh, oh. Ah, kaya pala. Tinan mo, sabi niya kota ka na daw. Kapatay na daw nila. Tama na daw. Angel Medina, hi. Parang si Elder Reyes yung naka-shade sa likod. Taray. Grabe Ingay naman. natin. Pasidaw ng Pasidaw view. ng view. Makita niya yung beach. Ayun. Yun lang. Yun lang. Quick lang. Quick Tour. Anong punit? Babagsak mo. Okay na, okay na. Okay na po siya. Okay na, okay na. Mag-run ka na, Pete. Mag-run ka na daw pag uwi. Gaganda ng mga bebs. Thank you. Bebs. Hi, Bebs. Hi, bebs. Hello. Follow nyo sila sa Tyrone. ano, sa kanilang Hi, Pudo sa social naka-blue. media Hi, Pudo account. sa Hi daw, naka-blue. Kim. Yeah. Hi daw. Naka-story sa We akin. would really appreciate it if you guys follow us on our social Malapit media. bahay ko, Drew. Taga saan ka? Follow us on IG Mahal na naman. and Facebook. Pag ganito bubuhat sa pag-gising ko. Pag ganito, di na ako mag-aalis ng Uy, buta. sabi ka naman. Alisin mo, Bin. Alisin mo yan, girl. Baka makain mo, B. Taga Negros Malapit ako. dyan. Malapit. Saan sa dyan. Negros? Taga-diin ka, there is sa Negros. Beck, thank you for sending you, 99 Beck. stars. Road to 5K na. Hi, Pete. I love you.
Ayun, na mahal na naman Oh, yun. I remember na Ichan. Ang daming nagmamahal. Ganda ng view. Ichan pit. View lang? Alam mo yun, di ba? Yung Ichan. I love, Oo. ano? Yeah. I love guys. Nag-comment sa'yo. Lagi nag-react din sa story. From Iloilo, nice kayo lahat. Thank you, Gid. Guimaras is so near from here, I think, or Gigantes Island. I'm not so sure. Anong gid? Anong gid? Parang, parang Diba? impression, parang June. Jude. Ang lalaki ng mga same. bundok dyan. Patag, may naligo bang patag? Thank you, Timothy! Naka-5K ka na, B. Grabe. Kanina pa yun si Timothy. Timothy, Tara na, thank you ice so cream na much. tayo. Okay, Ice we're gonna cream go. na tayo. Mag-ice cream na kami and milk Guys, tea. we have to go kasi pupunta pa kami doon sa Special floating thanks bar. to Pit Thank you, and to Timothy. all of the viewers Thank you. here who sent Thank you. stars. We Bibigyan kami ng love ice you. cream. Delivery ko sila. Naalala niyo yung mga Ano names? tayo mag-picture tayo. Naalala niyo yung mga names? Gusto Naalala niyo niyo yung nag-send? names namin? Full Si name, Timothy, ay si names Alden. sa Facebook. Timothy, Yung Alden. dalawang ano, yung dalawang Yeah. ano lang. Talaga. Alden and Timothy. Okay. Alden, Wala Sarmiento, po and story. Timothy. Yung magbi-video greet kay Alden, si Mika lang. Si Maika. Okay. Sama na ng tingin. Timothy, sinong gusto mo mag-video greet sa'yo? Mamili ka na sa kanila. Timothy, Sinabi niya sino? na lahat. Sino magbi-video Lahat greet? daw kayo. Lahat. Lahat ba? Hindi Okay. sabay na lang sa bayang pag-greet. Maika, street food tayo Si sa Tomomi India. pala yan. Yung kinakamay-kamay. Makazi cake. Maika, I love you. Marika, mabenta ka dito. Sa'yo eh. Galing. Bakit Lahat na sila? lang. Sige. Okay. Timothy, what's your full Grabe name? si Timothy. Timothy Marcena. Oy, Pit TV. Ay, PTV! Ikaw nagsisend. Self-love. Pit TV, wag self-love. Shout out. Ilo-ilo po. Ako. Ari, kami di subong sa Lakawan. Lapit sa Mecades. Kabaloka. Uy, turuan mo kami niya. Turuan mo kami ulit. Ay, again. babay tayo ng ng Ilonggo. Ng Ilonggo. Mag-thank you and babay. Paano yung thank you? Paano ka magbabay? Thank you. Ganyan niyo to na. Thank you. Thank you, Gid, sa inyong tanan. Ganun. I want to learn the accent. Thank you, Thank Gid. you, good sa inyong tanan. Thank you, Gid, sa inyo. Thank tanan. you, Gid. Thank you, Gid, sa inyong tanan. Uy, tara na daw. Okay. Alis Bye-bye. na daw tayo. Bye, guys. Bye, guys. Thank you so much. Thank you for sending stars. We love you. Especially Timothy and Alden. Yeah. Thank you. Thank you. Special mention. And live. Bye-bye. 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 Bye.